Nakon 3 mjeseca mogu reći da sam iznimno zadovoljan s onim što je Erste banka pružila studentima unutar ovog programa. Jako mi se sviđa način rada, atmosfera cjelokupna u ovoj banci, tako da imam izuzetno pozitivne dojmove. Super, sve super, čista desetka, program je fenomenalan, ljudski potencijali su nas jako udobno su nas smjestili, vodili su brigu o nama. Znači, meni je dojam odličan, jako sam zadovoljna sa cijelom praksom, sa sva 3 mjeseca. Na početku sam bila malo skeptična, pitala sam se kako će to sve proći, kako ću biti prihvaćena, hoće mi zapravo biti korisno na kraju, ali sve super. Slažem se sa Marinom, u početku je isto bilo jako čudno, nismo imali baš toliko obaveza, toliko zadataka i bili smo dosta izgubljeni, sve nam je bila nova strana, novi ljudi, novi posao, ali s vremenom smo naučili neke zadatke, smo dobivali, naučili smo konkretno, ja sam naučila neke izvještaje, pa se malo povežemo s ljudima, međusobno smo se dosta družili, mi sa prakse, ručkovi, razmjena dojmova, smijeh, uživancija, u biti sve kompletno jako pozitivan dojam. U Riznici, dakle sektor financijskih tržišta, ekipa je fenomenalna, jako je puno ljudi u toj, kao neki open office je, tako da jako je bučno i dinamično je i jako je zanimljivo. Meni se malo percepcija promijenila, znači ja sam imala osjećaj da je sve onako uštogljeno, staloženo, nema puno emocija, nema prijateljstva, a ovdje kad sam došla sve mi je tako pozitivno, ljudi jedni drugima pomažu, prijateljski raspoloženi, pozdravljaju se na ulazu i izlazu, tako da po meni se dosta promijenila percepcija. Ja bi se isto složila, mislim da je najveće iznenađenje u tome svemu što izgleda izvana kao da je to sve nešto radi se puno, ali s druge strane opuštena je atmosfera, druže se ljudi. To mi se zapravo najviše u svemu sviđa, ta kultura. Znači. Pa izdvojila bi općenito korporativnu kulturu u banci. Dobila sam neki dojam kako je to općenito raditi, kako je provesti 8 sati na nekom radnom mjestu. Neke male odgovornosti smo ipak imali, tako da ajmo reći da je bila kao nekakva priprema za radno mjesto i ja sam imala veliku sreću jer su me primili na stručno osposobljavanje. Vi definitivno. Sigurno. Definitivno. Da, svakako jer mislim da je ovo jako pametno iskorišteno ljeto općenito, tako da svakako pisat ću po fejsu i preporučit ću svima i mislim da je ovo stvarno odličan program. Da.